Tēnā koutou. In today's video we're going to be looking at how to say o in Te Reo Māori using the word rānei. As you'll notice, rānei comes at the end of the sentence, unlike in English where we put o in the middle. Kei te pirangi koe te huarākau? Ai. Kei te pirangi koe I te pea, te arani, te panana rānei. He pea. He emu mai? Ai. He tea, he kawhi rānei. He tea mark. Sweet. So basically, we say proposition 1, followed by proposition 2, and then follow that with rānei. So it's pretty simple really when you get down to it.